Bapak dosen sane wangyang titiang, puni ketalar semeton sami sane tresna sihen titiang. Om Swastiastu. Puja pengastuti atur titiang, majeng ring ide sang yang widiwasa, mejanten sangkaning asum kerta wara nugraha ide, preside titiang, asapuni ketalar ide dane sareng sami, preside nyarengin acara ring rahinane mangkin. Sadurung nyani, titiang lunas pengampura majeng ring ide dane sareng sami, riantukan tambat titiangi kelintang. Nanging, iriki titiang boyeje nasikin segar. Riantukan titiang wantah kajudi, mangde maktayang pidarte ring rahinani sani mangkit. Meninin indek bahasa, sastra, lan aksara Bali pinake pamikukeh budaya. Inggih ide dane sani wangyang titiang, sekadi sani sampun keuningin jagat Bali ni dahat kasub tur kelaptah pisan ngantos kedua negara. Yening nirgamayang sekadi sekar tunjung sani nedeng kembang, ambu ini pune miek ngalup. Naut manah liang anak rauh mececingak. Saha mumpuni rasa lulut ulangan bunga jagat Bali ni. Sani mawinan kasub kasumbung nenten preside kepasahang ring indek kawibuhan seni budaya Bali ni. Bahasa, sastra, lan aksara Bali pinaka silih sinunggil widang kebudayaan Bali ni. Ide dani sani wangyang titiang, ring up jagat sani sampun maju taler kawintenan teknologi sani sayan ngelimbak, kawintenan bahasa, sastra miwah aksara Bali ni sayan ketinggalan oleh para jana Bali ni. Akeh para jana ni sani mausang yenin melajahin bahasa, sastra miwah aksara Bali pinaka mewah santukan kedalon atau penglimbak teknologi. Taler akeh para rerama sani nganggen bahasa Indonesia pinaka bahasa pengenter ritat kala mebebausan. Inggih ide dane sani wangyang titiang, sujatine bahasa Bali pinaka piranti kerama Bali ni sani keanggen maulah rasa utawi sani keanggen ritat kala mebausan sareng jatme sani tiosan ring masyarakat. Bahasa pinaka serana penglimbak budaya, tur pinaka penglestari budaya Bali ni. Kasuksman tanpa bahasa, kebudayaan punika nenten jeside ajeg lan lestari. Yening indayang budaya Bali ni pinaka taru sani pineh ageng tur bahasa, sastra lan aksara Bali pinaka akah nyane sani dados penyanggah taruni punika. Yening sampun akah nyani usak sinah sampun nenten preside maurip taruni punika. Indek ngupepira bahasa, sastra lan aksara Bali sampun katitenen ring widang pawangan para yawana umpamipun mangdane jemet melajah bahasa, sastra lan aksara Bali mangda preside mau bahasa lan aksara Bali anggen dasar ngajegang budaya Bali ni. Yening nenten iraga sani membela pati nindihen bahasa, sastra lan aksara Bali ni sira malih. Yening para yawana sampun preside selam melajah taler nelebin bahasa, sastra lan aksara Bali mejanten kawintenan bahasa, sastra lan aksara Bali ni sayan werdi mawas tu pinaka pamikukuh budaya Bali ni. Inggih ide dane sani wangyang titiang, melarapan atuk titiang iwau pacang katurang pacetutan asa punika para yawana ni mangda nenten kedalon ring kawibuhan sani wenten ring jagat Bali. Nanging lempas ring kebudayaan Bali ni iraga sepatutnya ni mulat sarira mangda eling ring mangga sareng-sareng ngajegang Bali ni antuk telep melajahin bahasa, sastra lan aksara Bali ni.
Inggih ide dani sinamian sani banget wang yang titiang. Wantah kadi asa punika presiden matur titiang kalah sani becek puniki. Pot parade atur titiang sani nenten munggah ring ase ide dani sareng sami. Lugrayang titiang ngelungsur gengrene penangampuru. Pinakawasanipun atur puputang titiang atur ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.